Pemirsa pabubuhan kasus harian kasus COVID-19 ring Bali Kantun Ageng. Anutin data ring tanggal 3 Januari, nyinah yang kasus nadunang kantos mekatah sata diri. Sios punika kuentanan pasien COVID-19 sane kena langkungan kasus anyar. Nanging pasien sane padem, santukan COVID-19 mawawah saking rahina sedurung nyani. Anutin data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, nyinayang panincapan kasus antuk satak seketiga ring tanggal 3 Januari. Dadosnya nih wilangan kumulatif sampun langkungan 3 tali diri. Tios punika kasus pasien kenak taler mawawah akehan saking kasus anyar. Wenten satak 6 sane kejantenang kenak saking COVID-19. Dadosnya nih wilangan kumulatif pasien sembuh kantos langkungan 19 tali diri. Pasien sane padem taler kauningin mawawah. Kuentenannya nih kantos kutus diri. Dadosnya nih wilangan kumulatif pasien sane padem, kantos langkungan telung atak diri, luwirit telung atak ululikur WNI miwah 4 diri WNA. Kasus aktif rahu mangkin kantos langkungan kali tali diri, sane kantun ngelaksanayang perawatan miwah mekarantina. Ipun kerawat ring 17 rumah sakit, miwah mekarantina ring Bapelkesmas, UPT Nyiddah, Wisma Bima, miwah BPK Pering. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.